Le kwashida yikene va yiponu mele memina gbe kene nye dziŋu ena ƒe ŋkeke enelia gbelepakpe ve kple bla evama. Ghana dziɖuɖua edze agbagba yike eɖo amuganutoametɔwo dzi be woakpɔ egbɔ be asi yiwo katã nele amuganutoame nye asi blaadre-vɔ-atɔwo katã woanye nu yike woawu atike ɖe wo me kple susu be ne wòate ŋu atsi dɔléle yike ne eɖe ŋkɔ na be corona virus alo COVID-19 ƒe dɔléle kutsetsea ŋu. Ke le nyadzɔdzɔwo nua, ɖoɖoa ele etome do ŋgɔ va yi alebe wowɔe le Ghana dukɔ ƒe akpa aɖewo. Ke le amuganutoa me le nyitsɔmimlia gbe ma le Safton nuto me le fiya. Mɔme fiya ne Safton nutoa bubutɔ Emmanuel Louis Agama enye ame yike eɖi gblɔ ne eweTVonline.com tɔwo be wɔna dziɖuɖua ye eɖui be yewoakɔ aho aʋa ɖe dɔléle vɔ̃ɖi ya ŋu. Ke egblɔe be yewo eɖui be ne wɔna na dze gɔme le ŋdi ga atɔ̃ ƒoƒo me kakea etsi edza ewɔe be yewo va dze wɔna gɔme le ŋdi ga ewo ƒoƒo ma me. Egblɔe be wɔna katã edze edzi gake asime nyɔnu aɖewoa wo emete ŋu ewɔ ɖe yewo ƒe sekpeɖoɖo dzi vevietɔ yenye yevubolodzrala yiwo ke ne le sukakɔƒe yevubolodzralawo ƒe asiame. Wo dometɔ aɖewo wogble woƒe yevubolowo ɖe anyi alebe wokɔ aŋe kɔ ebu wo dzi. Ke eyike ne wo enɔ atike yawo wuma, edzesi ɖewo va ɖi fia le ame yiwo ke kpɔna dzɔdzɔnyenye ƒe nyawo dzi le assemblia me be wogble yevubolo yawo ɖe anyi alebe yevuboloa enye nu yike atike yawoa efu ɖem na wo yike wɔe be yevuboloawo meganyo ne amegbetɔƒomea ƒe ɖuɖu o. Alebe ame yike nenye Safton District Environmental Health Officer DEHO aƒetɔ Philip Gawuga enye ame yike kple gbadagba yiwo ke ne le Safton ƒe assemblia ma wo eɖo asi yevubolo yiwo dzi alebe woyi eva egble edome elabe nenye be wogalia asime nyɔnuawo woate ŋu adze agbagba be yewoagadzre na amegbetɔƒomea yike ava he dzɔgbevɔ̃e kɔ evɛ. Alebe wo ewu atikewoa ɖe sukakɔƒe shime nenemake woge ɖe babala shime, woge ɖe dɔkplame kple asi bubu yiwo ke ne le Safton nutoa me. Nenemake hã fiasewo geɖewoa wowu atike yawo ɖe wo eme. Ke amuganutoame dziƒola ƒe kpeɖeŋutɔ aƒetɔ Johnson Avulete kple yiƒe amedɔdɔ yiwo ke ne wowɔ tsaɖiɖi hekpɔ wɔna ya hã teƒe le Safton nutoa mea eɖi gblɔ na nyadzɔdzɔdɔwɔlawo be yewo eɖui be ne dɔléle ya nate ŋu enu natsi kple susu be Ghana dukɔmeviwoa woate ŋu agadze woƒe gbe sia gbe dɔwɔnawo gɔme elabe dɔlélea menye Ghana dukɔ ɖeka me ko wòle ke boŋua ele dukɔ katã kple xexea katã me godoo. Alebe yewode se alo dziɖuɖua eto dukplɔla Nana Addo Dankwa Akufo Addo dzia yewode se be ame ɖeke mekpɔ mɔ agage ɖe Ghana dukɔ me to bɔdawo tutu ŋu gake ame aɖewo wogadze agbagba ga bɔda yawo dzi tom hekekem ɖe Ghana dukɔ me alebe nenye be yewoƒe asi ete ŋu ke ame mawoa yewoakɔ ese akɔ akplɔ. Nɔmba mana yema ga de tinya. Enya me yo ebibindo dukplɔla tu bɔdawo. Ake amado ga teƒe aɖe tom gã ɖe me. Tamata gblegble kakra dzi be nɔmba mana yɔ fia. Enya me dzro ke gem ɖe toa me. What original be as at yesterday. Nɔmba mi pokata proof negative. Tamata gblegble kakra dzi be nya amugan tomotoa. Ni bela na miadoki. Ni dom ka the holy team aga gblegble ni gbogbo nku agake. Akato ha. Namado gare mia doma quickly mia anyale miewo KGD mia akugbo banade ole de diativa mia doma ala do menyo do chikamali na do achike kele na do punya ba achiko kolo kaba aklosia ko aflajan aklosi ko sanitizer ko tirashi akine bia dashi mugbo yi da achike makunya do ema ko mi pona do fia gbo ema ka je mi ale bana mi adoki asia mi ala ale mi we ale mi wo siama
ele good ma play kakare jibe ni wata mi wola shi o ma biala net do le biaro ga no sia me ke ado musan do ya o ba coronavirus a ke mi we ko matin se do ga do ya o mi wo la ba ajiba si mo na no jaje mi ko mi ko no do le na ajiba si mo na no jaje dai mi gara chama no ro ba mi gino pelele na madu kitia etia Edegyesie ha bɛ ele dodoawo enua edzesida ɖo alo nyadzɔdzɔaɖo de dzesie be ewo ekpo ame aɖe yi ke wobuna za ɖe ŋu be coronavirus le ŋu le keta nutɔ me ke le dodokpɔ wɔwɔ va megbea ame ma dzesidowo ɖi fia be dɔléle ya me ele eŋu o. Egblɔe be yewo wo wɔnawo katã le etomefafa ale be yekoe ɖo eɖokui dzi tsa le teƒe ɖeka vɔ ale be akatsinu me hã yinɔe ke SAFTO ŋua ye yeva wu tsatsa mamlɛa le. Magblɔ be nu yawo do egbe le disinfection exercise alo atikewuwu le Ghana dukɔ me godoo yi ke woɖo ameganutɔ dzi le SAFTO ŋu ƒe alɔdza yea Tabitha Kugonu, EWE TV online.com.